ayiwe Thibaut Courtois yagize ati twakase cross nyinshi ariko ntabwo dufite Jose Lu 23 crosses ariko kuzitaba byagoranye. Imipira 3 niyo yakiriwe n'abakinnyi ba Real Madrid. So bisobanuye iki? Iyi ni statement ikozwe n'umuntu muri equipe. My dear friends, umupira ukinirwa ahantu hagaragara nubwo tubona bitandukanye. Dabizi ino statement ivuga ko na Thibaut Courtois ari n'abantu bagiye kora ati Real Madrid ikeneye like a full striker. Akoreba impact ya Jose Lu mwataka usanzwe aho ngaho mwataka nyine classe D F E umukinnyi wa danda ariko reba impact ye ku gikombe cya Champions League Real Madrid yatwaye. Kylian Mbappé ni rutahizamu mwiza ariko nawe yigize kuvuga ngo aryoherwa no kubona aca kuri 11 akabona Olivier Giroud kuri attaque ibyo bivuze muri national nyaraki muri Paris Saint-Germain mo kubiyama kujya bamukinisha kuri attaque nuko ko Real Madrid yakiniye opposition ariko si denatire sibyo. Rero ari ikintu kimwe Mbappé umurebe uko yataka ni Mbappé wataka mwiza mu kurema ama counter attack mwiza mu kurema attack nagari mwiza mu kuremerwa uburyo bwinshi ngo abari muri box atsinde nyine imipira. Uzabe kenshi na pass bakunda kumuhereza akunda gusa nka kerero gato cyangwa se yaje imbere. Thibaut Courtois sinzi boya koza akazi kene